Reka tubifurize ikaze abakunzi ba Maco TV show aho muherereye hose, mbifurize gukomeza kugubwa neza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Ni ku itariki 30 z'ukwezi kwa mbere 2026, aho tubazaniye amakuru kuri iki gicamunsi cy'uno munsi. Amakuru tubazaniye ni amakuru agiye atandukanye, tubazaniye amakuru atandukanye rwose. Ni hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ibintu bikomeje kuzamba, ibintu bikomeje kuba bibi, ubona ko ibintu rwose bikomeje kuzamba mu kigero cyo hejuru. Muri teritwari ya Mwenga ibintu byazambye, muri teritwari ya Shabunda imyigaragambyo irakomeje kandi irakomeye. Muri teritwari ya Walungu naho niko byitwaye, Fizi na Uvira naho ibintu bikomeje gukomera, aho M23 rwose ikomeje kwivugana abarwanyi bo muri Wazalendo na rya huriro Abarundi ndetse n'abacanshuro bagiye batandukanye. Intare za Sarambwe M23 ikaba ikomeje kubyivugana mu buryo biremereye. Ibi ngibi turaza tubirebere hamwe. Generali de Brigade Kabundi ari mu mazi abira. Generali de Brigade Kabundi, umwe mu basirikare n'ubundi bari bakomeye hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umwana ukomoka za Kibarizo, mu mazi abira. Amakuru akavuga ko ari hagati y'umupfu n'umupfumu. Ubu ngubu yaba ari kubarizwa he? Amakuru ngo nuko ari gushakwa cyane, ndetse banashyizeho n'itegeko ko wamubona mu bwihisho rwose yamurasa, kuko ari aduyi muri aduyi. Mu nkengero za centre ya Mwesoni hano muri teritwari ya Masisi, ibintu bikomeje kuzamba. Abarwanyi ba Wazalendo bayobowe na Generali autoproclamé Dominique Ndaruhutse bakomeje kugaba ibitero no kwibasira bikomeye abaturage b'abasivile, ndetse urusaku rw'imbunda rukaba rukomeje kumvikana muri kiriya gice. Hane muri teritwari ya Minembwe Mutambara, ni muri groupement Mutambara, agahenge kongeye kuboneka nyuma y'imirwano ikomeye, nyuma y'imirwano ikaze yaberaga muri kariya gace. Kawenda ngaruke mbabwira bati, abantu rwose murajya mubona amakuru mu FRDC yihara bavuga ko bamaze gufata point zero. Amakuru nayo kubeshya, amakuru y'ukuri arahari rwose. Amakuru y'ukuri nuko kugeza amagingo aya ngaya intare za Sarambwe arizo zicaye hariya muri point zero. Kuvuga ngo intare za Sarambwe rwose ibintu zikomeje kubyubaka kinyamwuga, nubwo ubona ko ibitero bya drone rwose wabonaga ko aricyo kibazo navuga gikomeye kuri M23, ariko nabyo biragenda bikemuka buhoro buhoro. Ubona ko intare za Sarambwe rwose ziri kugenda zibikemura. Ano makuru reka nyatangirire n'ubundi kuri Generali Kabundi. Generali Kabundi abantu benshi baramuzi, ni umwe mu basirikari batangiriye igisirikari hashize igihe kirekire, ariko avuka n'ubundi Ikibarizo, avuka muri Bashari Mokoto, muri sheferi ya Bashari, ni muri lokalite Muhanga hariya Ikibarizo. Yabaye umwe mu basirikare bakomeye muri RCD. Anza igihe cya RCD yarafite nk'ipeti rya suriyetena cyangwa liyetena cyangwa kapiteni, kuko yagiye muri ni muri RCD, yagiye muri CNDP afite grade ya majoro, aza kuvamo n'ubundi yajya muri leta. Amaze kugira grade ya lieutenant colonel, ava muri leta bamwambika colonel fu. Nyuma M23 2012 we nabwo yigeze ayigaragaramo, kuko yari amaze kurya amafaranga n'ubundi ya leta, ku buryo byo bitamwemereraga kugira ngo agende, kuko abenshi wasangaga ko ari ruswa bagiye barya, bakabona ko batahara amafaranga yo perezida yishyuraga, kuko batangiye bakorana na Joseph Kabila, ubundi baza gukomezanya na Tshisekedi Chilombo. Nubwo ubu ngubu wa wundi wari boss wabo bari baratangiranye Joseph Kabila atagihari, yibereye muri M23 muri biriya bice, ariho yabashije kwaka ubuhungiro, niho yibereye. Ubona ko Kabundi yaje kujya ajyanwa mu nshingano zigiye
zitandukanye ku bijyanye n'urugamba. Baje kumuha inshingano yo kuza kuyobora urugamba muri kiriya gice cyo muri Nord Kivu, azana na generali Chiko Chitambwe, ubu ngubu ni generali majoro, babahereza kuyobora iyo bari barise ngo ni Frono. Ariko batangiriye muri kiriya gice cya Rucuro, intare za Saramwe zikaba zigenda zibakubita zibegezaho kugeza igihe bari bagereje Limbongo. Bakimara gufata Limbongo baza kubona misiyo, hari abitwaga bakasikira, hari n'abandi bitwaga ba padiri, abo bose bagendaga babazana bakazana bo muri Frono, baza kuvuga ko Kabundi ari umwe mu bari kugambana, ndetse n'ibice M23 iri kugenda ifata ari Kabundi, Colonel Kabundi, General Kabundi na Colonel Pendo, ndetse n'uriya munyamurenge wo bishe Alex Rugabisha. Abandi bakavuga ko na Gasita nawe ari mu batangaga ibice bakabihereza bene wabo, niko byagendaga bivugwa. Gasita murabizi ko bamugaruye hariya, uriya mu generali wapfuye, Generali Mwaku Daniel, aramugambana ndetse yoshya abo mu bwoko bw'Abafurero n'Ababembe ko bagomba gukora imyigaragambyo, bakanga Gasita. Generali Kabundi yaje kujyanwa i Kinshasa, baza kumugira twayisi wa Generali Majoro Chiko Chitambwe. We niwe baje kugira twayisi we, bamuhereza kuba uri charge na renseignement ndetse na operation muri première zone de défense. Namwe uko mubizi cyane, ariko biza kugaragara amakuru agenda avugwa bamushyiraho ko agambanira bene wabo, bamushyiraho ko akorana na bene wabo. Muri kwa gukorana na bene wabo, noneho abo bashakaga kuvuga ni abandi bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Guhera rero ku munsi w'ejo mu gitondo mu saa 3 za mu gitondo ku itariki 29 z'ukwezi kwa mbere 2026, Generali Kabundi bamutumye ko agomba kwitaba mu biro byitwa CNC, ngo ni cyber, niba ari cyber nationale, niba ari ngo ikidederance, sinzi ukuntu ko bakita, niba ari komisiyo, donc ni igihe gishinzwe iperereza hariya muri Kinshasa. Yagombaga kuba yahageze saa 3, ariko uburyo babatwara muri bwa buryo n'ubundi batwayemo ba Eric Ruhora imbere, uburyo batwayemo General Mayanga, uburyo batwayemo Christian Chiwewe, uburyo batwayemo baba generali bose ba Masunzu, ba Mayanga, uburyo bagiye babatwara, nawe niko bari bamuhamagaje agomba kuza kwitaba aho ngaho. Amakuru rero yizewe ntabwo yigeze aboneka, aho bamutumyeho rwose ntabwo yigeze aboneka yaje kwitaba cyangwa waze kugaragara mu bindi bikorwa runaka, ahubwo kugeza amagingo aya ngaya yaba abasirikari be ntibazi aho aherereye. Abasirikari be ndavuga mu escort yiwe, yaba muri babandi bamutumyeho ntibaramenya aho aherereye. Bamwe bakavuga ko Kabundi ashobora kuba yacitse, ubundi akajya mu ishyamba ari gushakisha inzira yo kuba wenda yanamugeza ahandi ho yahungira, kuko naye kugira ngo azabone inzira yamugeza muri Nord Kivu akaza akifatanya n'abandi biragoranye. Uretse ko uko byagenda kose, uko yanaza kose, M23 bagira impuhwe, yaba batagira impuhwe na Tshisekedi Joseph Kabila nabwo baramwakiye, yaburiwe irengero. Haza gusohoka itegeko rivuye kwa Jules Mbanza bavuga ko mu gihe Generali Kabundi ashobora kubonwa atashobora kuba yanabasha guhangana, ati mumurase. Iryo ni itegeko ryavuye mu buyobozi bwabo bukuru buvuga ko Generali Kabundi ashobora kuba yigumuye n'ubundi agiye guteza akaduruvayo mu mujyi wa Kinshasa, ati mumurase. Ariko ukibaza, Generali Kabundi yigeze no kuyobora bataliyani
yari ishinzwe kurinda Joseph Kabila. Donc special force yarindaga Joseph Kabila, batayo igeze kuyoborwa na Generali Kabundi. Kumva ko yajyanwa mu nshingano yagiye yizerwa kuko yagerageje kugambanira bene wabo igihe kirekire no kubicisha. Buriya abantu b'abagambanyi, abantu batagira icyiza kibabamo, bariya no kwizerwa barizerwa. Nibyo bya Generali Kabundi. Kugeza amagingo anga rero Generali Kabundi baracyari kumushakisha muri Kinshasa no mu nkengero zayo yo kugira ngo bamenye aho aherereye. Tukibaza mu duti nibaramuka noneho bamubonye bakamufatisha, narindi bamushyiragaho ibibazo bigiye bitandukanye bavuga yuko bamwita ko ari umunyarwanda, mu gihe twebwe natuzi ko iwabo ni ikibarizo, ariko nibemera ubunyakibarizo bwe icyo bamushinja bavuga ko ari umunyarwanda. Sinzi, buriya ni ikibazo gikomeye kubona abajenerali bose abenshi avuga ururimi rw'ikinyarwanda babashinja ko ari abanyarwanda. Uri kumva ko biragoye kandi birababaje kuri bo, mu gihe bagushyiraho ibyo bagushinja ariko bagakomeza ukabubakorera, ariko banagushinja batakwizera yuko uri umunyagihugu nk'abandi banyagihugu. Uri kumva ko ni ikibazo gikomeye. Ntari najya kure n'ubundi ngo njye mu yandi makuru, reka maze nakwihanganisha mugenzi wanjye Claude. Mu minsi 4 ishize yaje guhura n'ikibazo murumuna we Petit Frere we yitabye Imana hariya mu mujyi wa Kigali. Uri kumva ni ibintu bigoranye kumushyingura. Buriya Claude ni n'imfubyi rwose, ariko reka nshimire abantu bose bamubaye hafi. Claude, abantu bose bakubaye hafi, Imana ikomeze ibafashe. Nabo ntabwo mbifuriza ngo bazahure n'ibibazo, ariko yaba mu byiza no mu bibi bazajya babona abo kubayamba, bajya babona abo kubafasha no kubaherekeza, yaba mu byiza ndetse no mu bibi. Nicyo navuga, abo bantu rwose ni abantu bo gushimirwa, kandi ndabashimiye igikorwa bakoze cyo kugufasha guherekeza murumuna wawe ugukurikira wabashije kuva mu buzima. Ndamya ko mwari musigaye muri abana 2 batari 3, ubu ngubu undi nawe avuyemo rwose, nta kundi. Claude niyo si ya none. Reka twigira no mu nkengero za Mweso, tureke ino nkuru ya Generali Kabundi. Igihe baza kumufatira, buriya nyine ibyo baza kumukorera FARDC namwe murabizi. Ibya Generali Kabundi ntabwo ndi bukomeze kubitindaho. Ni mu nkengero zariya Mweso hakomeje kumvikana urusaku rw'imbunda. Ruraturuka kuki? Ruraturuka ku barwanyi bo muri CMC Nyatura iyobowe na Generali Autoproclamé Dominique Ndaruhutse, waje kugaba ibitero mu bice bya za Gatsiru. Aza kugaba ibitero ndetse abarwanyi be baza bagera ahantu bita Pilote, abarwanyi be bagera ahantu bita Musheberi. Aha hose bagiye bakora ibikorwa byo gusahura no kurasa bontaba, gupfa kurasagura. Ibyo bita abantu benshi bakunda kubyita ngo ni ugushipota, bashipota barasagura uko biboneye. Ariko intare za Sarambwe zaje kwagoboka umurwanyi umwe wo muri CMC Nyatura. Intare za Sarambwe zamurasiye Gatsiru, umwe zamurasiye Gatsiru. Kugeza amagingo yanga rero intare za Sarambwe ziri gukora icyo bita operation kubura, operation gukomeza gushakisha aho n'abandi barwanyi baba baherereye bari muri kiriya gice, nubwo wumva ko muri izo nsina zaho ngaho n'ubundi isasu rikomeje guturika. Muri teritwari ya Mwenga, ku muhanda werekera Shabunda, ni kuri Paruwase, haravugwa amakuru ya Wazalendu baje kwiba Paruwase, ariko baza kugwa muri ambiscade y'intare za Sarambwe 3 bahasiga ubuzima. Muri teritwari ya Walungu naho haravugwa ibindi bitero byakozwe na Wazalendu, intare za Sarambwe ariko zigerageza kubasubiza inyuma. Fizi na Uvira turaza kwagaruka
ubona ko ibintu bikomeje kuzamba, ariko cyane cyane ndaza kwibanda muri izi operasiyo n'ubundi ziri gukorwa n'intare za Sarambwe ahangaha muri teritwari ya Uvira kuri route nationale nimero 5. Twababwiye ko hariya ku isoko rya Sange ibombe yaturitse mu isoko, abantu bacika amaguru, abandi bacika amaboko, ndetse n'abandi barakomereka cyane bikomeye, abandi barapfa. Amakuru akavuga ko iryo bombe ryatezwe n'igisirikare cy'u Burundi. Nibo bariteze. Hari amakuru avuga ko hariya za Sange habereye imirwano, ndagira ngo abantu tubakuremo confusion. Iyo uvuye Sange urazamuka ukagera ku kiraro cya Sange, ukazamuka uri kwerekera Runingu, uri kureba hejuru za Kabunambo. Hari abarwanyi b'Abarundi, abarwanyi ba Wazalendo ndetse n'aba FDLR bambukira ku mupaka wa Gatumba. Intare za Sarambwe ziza kumenya amakuru ko ariho bambukiye, baraza baracengera ndetse bagera mu kiyaya cya Rusizi, mu kibaya, ikiyaya hamwe niko babivuga abahariya. Intare za Sarambwe zikimara kumenya ko bamaze kwambuka, bari bafite gahunda yo kuza kurasa ibirindiro bya M23 biri Kabunambo na Runingu. M23 nayo amakuru yamaze kuyabona kare, ihita ibagabaho igitero, hapfa Abarundi benshi. Yo mubwiye ngo hapfa Abarundi benshi, ibiziga byabo byabonetse n'ibiziga 17 cyangwa abapfu mayiti 17 z'Abarundi. Ubona ko ngo akagusabye inyama ntuzi karenza, nabo bari bamaze kwambuka umupaka, ariko bazanye kugira ngo bashyire ayo mafumbire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abarwanyi ba Wazalendo uko bane 17 b'Abarundi, Wazalendo 11, bakaba baye 28. Amakuru ati bari kumwe n'abasirikari b'abacanshuro ndetse na Hibu Special Force yari yaturutse ku deborda iri kuva Kiriba. Ano makuru ni ibibaye mu gitondo, wenda abantu batabyitiranya n'ibyabaye ejo, kuko umunsi w'ejo yari imeruka ku bacanshuro, rwose. Imeruka yabonekeye abacanshuro, iragenda irabarimagura ku buryo bwari bugaragara, kugeza amagingo ya ngaya muri abacanshuro bavuye muri Colombia, abagera mu 8 bamaze gufatwa gutya n'intare za Sarambwe. Donc 8 nibo bamaze gufatwa n'intare z'Isarambwe. Mercenaire capturé. Niba aba mercenaire n'ubundi bari gutera amabombe, bari gutera amabombe bakoresheje drone. Muri abo ngabo nibo bamwe bafashwe kandi bafashwe, abandi bagenzi babo n'ubundi barapfa, harimo Abarundi, izo za FARDC n'izo za Wazalendo ndetse na FDLR. Bo Perezida Neva yahaye umwanya kugira ngo bace kuri frontiere ya Gatumba, barambuka, ariko uri kumva ko bahuye n'uruza gusenya. FARDC ari muri territoire hafi ni muri point 0, aho bitazarwitsa nkuku n'abaruta bashatse kuza kuhagaba ibitero, naho baza gusanga intare za Sarambwe ziri menge zibisubiza inyuma. Katana naho ibintu byakomeje kwicanga. Abarwanyi ba Wazalendo baturutse muri Parike Nationale ya Kauzi Biega, baza kugaba ibitero ari ahantu bita Rwibo, Murangara na Kibati. Ariko akimara kuza kuhagaba ibitero, ni ibitero byatangiye umunsi w'ejo. Uno munsi saa 10 za nijoro bongeye kugaruka n'ubundi, barongera barafatwa. Umukomanda wabo witwa Patrick banitseho komanda, ntago nzi ngo ni komanda afitiye grade ya komanda, nemeza ko itahaba. Yabashije gufatanwa n'abarwanyi be 6, abo nabo babafashe imbumbe. Nyuma yo gushirirwa n'amasasu, intare za Sarambwe ziragenda zirabayora.
reka tuze turebere hamwe noneho nyuma wenda abangaba bafashwe ntabwo tubatindaho uko bihagaze hariya muri Mutambara aho bihagaze. Ndi kubibabwira ni nyuma y'imirwano ikaze yaberaga hariya Mutambara, ariko aka gace kongeye gusubirana umutekano nk'uko nabibabwiye. Ni nyuma iminsi myinshi y'imirwano ikomeye yaranzwe n'amasasu n'intambara zikaze kuri uyu wa gatanu tariki 30 ukwezi kwa mbere 2026 mu bice byo muri groupement ya Mutambara teritwari ya Fizi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Haravugwa agahenge mu mirwano hanganishije umutwe wa MLDP twirwanaho n'ingabo za leta. Amakuru aturuka muri ako gace avuga ko kuva mu rukerero rwo kuri uyu wa gatanu humvikanye ituze ugereranyije n'indi minsi ishize, aho imirwano yahuje ingabo za FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe ya Wazalendo, FDLR, Nyatura, Ndagaswi, bya bindi byose ku ruhande rwa leta n'umutwe wa MLDP twirwaneho ku rundi ruhande. Iyi mirwano yatangiye mu ntangiriro z'iki cyumweru. Byumvikana ko ku mugoroba wo kuwa mbere ubwo ingabo za leta zagabaga ibitero bikomeye ku gace kazwi nka Point Zero kamaze igihe kazengurutswe na MLDP twirwaneho kuva tariki 15. Iyo ntambara yayikurikiwe n'iminsi myinshi yo guhangana gukomeye hagati y'impande zombi, buri ruhande rushaka kwigarurira ibice bifite akamaro mu rwego rwa gisirikare n'ubuyobozi. Nubwo iki gitero cyatangijwe n'ingabo za leta n'abambari bacyo, amakuru aturuka mu mirongo ya mbere avuga ko umutwe wa MLDP twirwaneho waje kwitwaza neza mu kwirwanaho. MLDP twirwaneho amakuru aragenda avuga yuko yakomejeyo kwirwanaho mu gihe FARDC Abazalendo bari bagabye igitero gikomeye, ariko baza gusanga bariya ari abana bacanye ku maso. Abakunzi rero ba Maco TV show, Clever Bemba ndabakunda cyane kandi mbifuriza ibyiza. Reka dukomeze tubashakishirize amakuru, natwe akoze ndavuga ngo ni ukubashakishiriza. Dushaka amakuru kugira ngo tuze kubabonera impamba, tuze kubabonera icyo tubaha, tube nk'abandi bajya bagenda bagapfunyikira bagenzi babo umunyu, bakababeshya, bakabapfunyikira amazi, bakababeshya bakavuga ati aha n'aha bimeze gutya na gutya, kandi ari amakuru yo kubeshya. Turaje rero mu kanya tubagezeho n'ubundi uko byitwaye hirya no hino. Komeze mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo, mugire imana n'amafaranga. Uwiteka akomeze kwibarana wa buri wese wakoze subscribe ahangaha kuri Maco TV show.